Pemirsa anutin pewarasannya kemendalang oleh pemerintah Provinsi Bali, indik nagingin keterangan hasil tes swab pelaku perjalanan sane ngamigunayang moda transportasi udara. Kewentanan RSPTN Universitas Udayana sampun keunduhan dados genah tes swab RRT PCR. Manut Direktur RS Unud Dewa Putu Gede Purwasamatra, paikatan ipun kejantanan sampun sayaga antuk ngemargiang tes swab RRT PCR majeng krama saneng laksnayang parikrama kedua negara. Ring rahina ka pertama prasyarat puniki memargi sampun wenten sanem daftar katarkayang akeh krama saneng laksnayang tes. Yening pungkuran pengabtin saya nincap paikatanipun pacang ngewawahin ruangan antuk pengambilan sampel swab. Pemargin swab majeng krama saneng laksnayang parikrama kedua negara sarang pengambilan sampel pasien COVID-19 nenten kepatahang genah nyane. Punika taler antuk APD sane kangen taler matiosan. Nganinin indik tenaga medis selami ngaliahin pasien COVID-19 RSPTN Unud sampun gayang satus diri nyabran rahina, satus diri inucap luwere seket diri menjaga ring galah semeng tur seket diri antuk menjaga ring galah sande. Yudi Kurnaidi, Bali Pos